I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na YouTube kanalu ljudi. Danas ćemo raditi zanimljive činjenice o Sakuri i znači ljudi, ako ste subscribe-ovali na moj YouTube kanal, to možete raditi klikom na ovo dugme i da ne dužimo mnogo, mi se bacamo na klip. Now we need to let go. We're gonna dance like nobody's watching. Dance like nobody cares. Dance like nobody's watching. Nobody, oh nobody. Prva stvar, Sakurino ime znači cvetanje trešnjevog cvijeta, što je veoma popularno ime u Japanu. Japanci imaju bezbrojne rituale kada je u pitanju trešnji cvijet. Haruna znači prolećna poljana. Druga stvar, Sakura nosi isto ime kao junakina iz mange Sasuke Sarutobi, gdje je Sakura ženski pratilac i devojka Sasukea, što je donekle slično u Naruto mangi i animeu. Treća stvar, Naruto i Sasuke su bili Sakurina motivacija da ojača. Četvrta stvar, Sakura ima veoma sličan izgled i osobine kao Kushina. To je bio veliki osnov da je na kraju Kishimoto u pari sa Narutom, što se nije desilo. Peta stvar, Kishimoto je izjavio da ga Sakura i Kushina mnogo podsjećaju na njegovu ženu. Šesta stvar, Sakura ne može biti uhvaćena u genjitsu. I znači ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidio video, ostavite like, sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Poz!